ब्रिटिश की मकुत की मणिपुर निखा तंब फंखिबा इंकुम जालिसिंग मसा पनि फुतरे की अगस्त तरा मरी बनिंग सिंधुना मणिपुर निखा तंखिबा की निमित सिविल सोसाइटी सिंह सिंधुना ngasi पांगथोकरे मणिपुर के तोंगान तोंगान लालफ तरु की मियो हमपुनी पान ngasi खुलाई थादोक्तना गवर्नमेंट संजखरे ngarang kawa naurem lai kai lane bi manak ta thokiba po pokhai ki ba ki thongdok adu senna bani hai ba mi ahom Imphal West police na fagat ngamkre amasung Supreme Court na lep ki ba pay scale Manipur government na bigada bani hai na home guard sin na sangsilaki ba sarai ni khongjang makhata na damak sangsille mayam khurumjari adam yambi ba impact news ni ai taklamam siam kana na hauzik pungja si phawba gi marba paw sing yam de pizari ब्रिटिश की मकुत की मणिपुर निखा तंब फंखिब नमित इंकुम जालिसिंग मसा पनि फुतरे की अगस्त तरा मरी बुनिंग सिंगदुना हुमुद्रा माथरक सुबा मणिपुर निखा तमखिब की थरम ngasi पांगथोखरे कोलिशन फॉर इंडिजिनस राइट्स कैंपेन सिरकान सिंधुना थरम मदु सना कोनुंग द पांगथोखी मणिपुर बु प्री मज पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजिलहनबा याकाई खोंजंग हाइना मिंगथोनबा खोंजंग अमा संगसिनबा हौरगनि हाइनसु ngasi पांगथोखिबा निखा तंब निमित कमरि लेनना कोलिशन फॉर इंडिजिनस राइट्स कैंपेन सिरकागी माइकैदगी फोंगदोरकले खोंजंग असगी सरुक अमा ओइना हाउजिक मणिपुर के कल्चर बु मापान के कल्चरना नमथरकपा स्पिरिचुअल अमसुंग कल्चरल कॉलोनाइज असगी मायोक्ता खोंजंग अमसु संगसिनगनि हाइना सिरकागी वांगलoi निंगथौजा लानचाना इंपैक्ट न्यूज ता फोंगदोरखे लोनना अगस्त तरा मरीबो सही खुदिंग मणिपुर की निखा तंबगी निमित हाइना मणिपुर लैंगांगना पालोन तौबिनबा डिमांड तौखी निखा तंबगी निमित असि सना कोनुंग खक्तदा ममिंगतगी ओइना सही खुदिंग पांगथोक्तुना लाखी अदबो इंकुम जालिसिंग मसा पनि फुतर की अगस्त तरा मरी की निमित असिगा सागोनरिबा पुवारी की मरुबा तांग कया मणिपुर की मियामदा मयक सेंगना खांगनबना हौजिक मणिपुर द लैदिबा वाथोक्सिंग असि लोइसिनबगी अमत ngairaba lambi oigani haibagi wakhalonda sirkana mamang sahi lisingni tara tarukta gi hauduna अगस्त तरा मरीदा मणिपुर निखा तंबगी निमित असि लैबाक मियाम खंगना पाक सावना पांगथोक्तुना लाखिबने ngasi Manipur phur masel muknaba ngamkhaida singnarakpa asphabu makha tana nampuda chanhaliba mitop sing khundarakpa masung mausa gi pothok singda yalomi sing gi hakmatpa punamak asi makha tana hinglobagi samtharakpa wathok singni haina sirkana lawdana wathok kaya asi pre-major political status ta laiba matamda loisina ngamgani haibagi wakhalolasi miyamda khangananaba Manipur ninkha tambagi numit palun thormasi pangthopani haina sirkana thamlakli Pre-major political status as Hanjina Vidamukta, Ikoina, Tasenama, October Gitang, Tara Nipan Powbada, September Gitang, Kumnatoi, major agreement of Kibanumit, National Repentance Day, October Gitang Tramanga, Black Day, major agreement, Aduga, Tasenama, October Gitang, Tara Nipan Manipur Legislative Assembly, Linka Kibanumit Powbase, Ikoina, Yakai. Kongjang haidana akoina miam da khundale kai chalaka na naina ba kongjang kya changjan jagani hairi bu kongjang ngasi ki tangkak ama oina spiritual and cultural decolonization haibadi mapan gi sapu kaya na hojimak rakhi punbagi natraga akoi gi cultural natraga political institution kya da cultural colonize to iba se masi ngakthok na ba decolonize to no ba kongjang amasu akoi changchin ba hojjaragani loina na ahum subada Manipur gi government na ngasi dagi tasenamak chahi khudingi August 14 bu Manipur gi ning tamba numit haina sakanggadabani amadi laukhokadabani haibisna ngasi gi maru pandam thamjarakanda August 14 se pangthokchabani International Peace and Social Advancement IPSAna Sinduna Manipur University da Manipur gi ningtam numit pangthoki lobasina sinduna pangthokiba ningtam numit adugi khwaida gi maruoiba thoromadu firal haina mingthonba larik phongman oiki lamdamasi gi powari dagi Palakhiba ningthau singna sizindanaba firal sing masak khangdoknabagi larik adu khuraijam athobana ibane firal hairiba larik adu Konthaujam Assembly Constituency MLA Sapam Ranjan Singhana thorom manungda phongki British na Manipur bo ning tamba shinara manumit po ning singdo na Manipur ge ning tamba numit asi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM na su sindana pangthoki numit asi lobasina sinduna sana konungi mamang lampak ta pangthoki ning tam numit ke thorom ado angoba masugi paphal yekpa firal singhatuna haudoki Biramngal College Student Union amasung Diam College Arts Students Union su sindana ngasi Manipur ningkha tamagi numit palon taukhre haina tongan ba serul singda khangalakli
Bishnupur ke tongan ton mafam kaya daso Manipur ke ningkha tamkipur ke numit palun taunaki desam Bishnupur District Council na sindana Bishnupur Bazar amadi CI College da Manipur ki pakhang ma yek pa firal paihanduna pangthokre loinana Coalition for Indigenous Right Campaign Sirka Manipur na so United Women's Organization ningthaukhong amasung ningthaukhong kaithil fambi singa punna khusam naduna ningthaukhong Bazar da so Manipur ning tamanumit palun pangthokre Custom and Traditional Observation Committee na sindana British na Manipur thado ki banumit atubu ningsing du nangasi British na Manipur thado ki ningsing numit palon taukre handagi sayya si tharaga kunmangarak subu oina pangthoki ba thormadu Imphal gi Rupmahal Theatre da pangthoki bane thormadu ga mari lenana Manipur gi masu tar ki firal paihen badanatana thaina Manipur gi ningthau singna sijinaramba firal singdu miyam da utki Manipur naning tamba phangkiba namit ka mari lenana ngasi Lamphel Supermarket Shops and Streets Vendors Welfare Association gi office da so association asigi president Laihau Thabam Subas Sarmana ning tam firal paihenduna ning tam namit palun pangthoki Liningal Nauria Fulo Memorial Charitable Trust na sinuna Nauria Fulo gi lyric singi matangda ani subasta level seminar pangthokre sanjen thongda laiba Sadges House da tharomadu pangthoki bani Seminar aduda Professor Idinamani, Dr. K.S. Gokul Sandra, Dr. S. Lanshin Mamaite Masung Laisram Pirana, Fairena Paper Sing present tauki. Eko yitung ki future sida ijat labor samajama maite ki samajama khak madugi lehan na bohona bada acho badai talogase masih tabak simat tangdi sumle lep tanda chatbiraga apaba Manipur amasung apaba aigoi maitraba aduga papan lamda leba Bangladesh da oishano Myanmar da oishano Assam da oishano lei bai koi gi chilinau sing mayam sing asiga aigoi se sahi khuding gi punmin narakanda ishor gi magun chelbani pa sine koi da piramba paudam amasung takpiramba mayam se koi ngap na chatlaga apaba Manipur ama apaba maitraba amasung maitei Mitai Maro, Mitai Laipak, Wangkai Tamal Kong Sindana, Lining Hall, Nauria Fulogi, Chamakumapal Suba, Mapokuman Thoram Pangtokre, Thoramasi, Tamal Kong the Laiba, Mitai Sanglin the Pangtokibani. Thoramadr Saru Yakiba Singna, Lining Hall, Nauria Fulogi, Ayapa Saktamda, Laisu Katuna, Ikaikunamas Utki, Lonana, Atoba Metunal Oikiba, Yaskules and Constituency MLA, Toksom, Saitrabartana, Saru Yakiba Singalunana, Salai Tareki Firal, Sinkatki. Salai tare ki firal iratu nangasi singjamai singa makhada laiba salai apunba nupilam jinglop sanulal office da firal asi singkhatpagi thorum pangthokre Kanglamai ki president ima lairik laima madi salai ki secretary Santi laima yauna pangthoki ba thorum maduda lup asege thaumi singsu saruyaki Governor Dr. Nazma Haptullah na humdra mathorak suba ningtam numit kamari lenana miyamda ifa pauzil pirakli magi pauzil lahai maripa ke ningtamba fangnaba gidamakta thawai thakraba thauna faraba ipai pusingbo ekhoina ningsingduna ikai khunafam thoi loinana Krishna Janmashtami kumai gisu governor na ifa pauzil pirakli Leiba asigi humdra mathorak suba ningtam numitka mari lenana Chief Minister Nongthomam Birana Manipur miyamda piba warol na hayeng Olnyarido Imphal amasung DDK Imphal da sandokani warolasi Olnyarido Imphal amasung Air Susampur da so ayupung tarukamini nifu taba matamda sandoktuna miyamda tahangani amadi DDK Imphal na ayupung mapanda sandokani lonen thauramasi ki repeat telecast na numidang wairam pung tarit muktaba adwaida pung tarita amuk sandokani hairi Manipur ki Lalolf People's Liberation Army PLA ki Brigade ama yauna tongan ba Lalolf taruki kada humpunipan kolai thadok tan lenga ki mafamda sangjakre kolai thadok tan mausa ki punsida laklaba kader singa dudi ningthi ngak senduna tekta kaidana thamgani lunena mioi ba amagi phangpham thokpa hak khodimak phangangani haina sangjarakpa sing adubo opagi thoramda Chief Minister Nongthomam Birena thajaba pikre mausa ki punsida halakraba kader sing adugi manungda UNLF ki tara toret PLA ki taret Pripak tara KYKL mari Pripak Pro taret namasung KCP ki kulumdoine
ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯕꯪꯀꯦꯠ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA-ꯁꯤꯡ Chief Secretary DGP IGR South IG CRPF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯂꯝꯕ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯧꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯆꯕꯒ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯍꯟꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ngasi sangjaghraba lalauba sing adu loinarakiba verified tawal loiraba khulai sing adudi AK rifle ani M16 ama lethot gun ama 9mm gi pistol ama .22 gi pistol ama masung .38 gi pistol ama hariba khulai sing asine loinana atoba verified tawal loidriba khulai kharsu leiri haina police ke maikei dagi khangalaki Mausagi punsida halaktuna lengaki mafamda sangjarkharba kader sing adugi marakta PLA gi brigade amadi UNLF ki mezo yauna atoba lup sing adugi Corporal Lance Corporal Captain amasung Sergeant singba fam sing paiba mioi sing yauri makoi humpunipan gi manungda nupe kader marisu yauraki Nakalamoramda Independence Day gi mangoinana Tamelong District ta Tarawnoi Suba Sam Rifles na NSN IM gi kada mapan fare Lalobasi gi kada mapan adu ngasi ayuk mga taba matamda Tamelong Police Station dagi kilometer mari satlaga laiba Ingriang long khuldagi Tarawnoi Suba Sam Rifles ki khutpu amana fabani hairi farba kader sing adu dagi AK-47 rifle ama phangki hairi kader sing adu thadu haiduna mafam adu gi miyamna Tamelong Mayul total shutdown tawkre hausi fabagi onade total shutdown manungda thonida ba thawdu sing thopagi paw leitre Impact TV News na phangba pawgi likhunamagi matung inna karigumba phakeba kede sing asi athama matamda thadoktrabadi civil society sing yauna miyamna hayeng pangthokadoriba India gi humdrama thurak suba ning tamanamit boycott tawgani haina phongdoraki KCPMC gi hauji thabak tawriba kader ama khulai ge konana farabimi adudi lamlai police station manung sanba takhel mayale kaidagi laikram Vidya Sagar Singh Sayuk Kuntared apok bizoine Imphal District Police ki additional ASP Operation M Kumar ji ki miyang makhada DSP CDO Robinson Khamnam DSP Operation RK Saklemba CDO gi OC Luthang Wi-Fi yawa team amana ngasip nongtel pung ama makhai taba matamda takhel mayale kaida tibuma ki tabak sathabada Vidya Sagar fabangam kibane faraba Vidya Sagar dagi Smith and Wesson gi 9mm pistol ama kapia de maruni pan ga loina na phangki wahang pang tawbada Vidya Sagar masase Listening Taratar ki April Thada Laluluf Asida Laluf Asig Substyle Siamen Sinkai Kobama ki Makhada Changbani Haina Fongdor Lesu Hairi Ngarang Kawa Naurem Lekai Laremi Manakta Toki Bom Pokai Kibaki Todok Aduda Sienabani Haibami Ohum Infal West Police Commando na Fagat Kre Farami Singadudi Basi Kong Toravandagi Sapam Nanda Elias Makar Masagi Sayangkai Apokpa Yasana Tomba Kongkoi Kolendagi Pipa Yaima Maring Masagi Say Kumapan Apokpa B Angfun Amasung Kawan Naurem Lekaidagi Tingbaizam Sanjoy Masagi Say Kuntramanga Apokpa TS Drone Zit Kawi Makoi Ahumdagi Bomb Sabada Sijnaba Masak
gelatin sticks marfu mathoi gram sanga lumba TNT case ani circuit taruk remote control device ama mobile phone ahum amasung sim card manga fakat ngamkre hiramasagi matang da Imphal West Police ASP da conference hall da pangthokiba pawmising unaba ma da ASP Temteng ngasing bana phongdokiba da ngarang thokiba bom pokhai bagi thaudo adugi paw hek phangbaga khudak ta Imphal West ASP gi lamjing makhada DSP Amit amasung OC asoban lusing batim amana bom pokhai from area da sangsenduna thiwama gi tabak sadaki mahamad da prefa ge cadres ni haiba sapam nanda LS makar hari mi asi phagat pungam ki bane mi wedi da police na wahang pang sataba da prefa BC gi finance in SARS puba basi khong da gi ahibam ngangom LS Tamusa Elias Prem Kuma Elias B Koizam Koba Mioi Amagi Makada Bomadu Pokhayan Kabani Haiba Kangmangam Kibani Hairi Sapam Nandana Makata na Fongdoropagi Matungina Bom Pokhaiba Taudu Aduda Senariba Haiba Pipa Yaima Maringamasung Tingbaizam Sanjoi Haiba Mioi Aniasisu Masa Masagi Mayumdagi Pakabangam Kibani Hairi Taudu Singasing Matanga Sinamai Police Station FIR Rama Chandana Makata Batizmaki Tabakana Satari Hairi Nakalamoram the Tasiki Tang Tarani Toida Sangai Tel Tane number 12 Tagi KRA ki kader ni haiba mioi ani amasu Imphal West Police ki team amana fagat pangam kri hairi farmi sing adudi lonnoi khunau waroi sing dagi ngamui haukip Elias Raju masagi sai kontratare apo palai khidraba daumang haukip amasung saitu senapati gi pangmol village dagi sainu khongsai masagi sai kontrani thoi apopa Kaikham Kongsai Kawi Hairi self style commandant ni Hairi ba kada ani adudagi 9mm ki pistol amaga konana kaftho krabana maru mapan su phagat pangam kre mi ani sigi mathak ta case amaso restart tawri haina ASP na makhata na fongdoki atu ngrang gi numichi Patriots Day hoy bege khoi shu full alert with the lay bane ba aduga khoi gi army na shu samurai fan shu tu gi area tu patrolling toram bane in view of the Independence Day celebration ki da information lay bane na na shu interrogation kana to khalak ba ganda ma na shi pom shi atei dei de thame hai shu hai re ba gi pasi khongrom de shu thame hai bege thi khalle thi khat ba ganda du shu pom ani phangi na sustain interrogation do ra ba ganda gelatin stick she about 81 numbers recovered over ganda circuit issue different types of circuits so about 6 circuit issue adu shu remote control shu phange ba which are on display so shigi phangbase it's a huge quantity di oi bane Home Guard singi phangmam thopa pe scale Manipur government pigadabani haina Home Guard sing sangsilaki ba khongjang lepalitan dubuk sathari lamphel patale ba Home Guard office da Home Guard sing na haujik su khutang sarai heduna lengak na nasungda ba thawng asibo penda ba phongdok lakli sarai hele ba Home Guard personal manga gi manungda El Santi Kobi amagi haksang gi phibam soksilakpadagi ngarang rims ta pukhatuna laikanari Hiramasigi matangna Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki President Wai Mangina Fongdorapada Supreme Court na Home Guard singi pay scale hengana ba ayaba piki ba sahi ani phakre atoba set singda Home Guard singsu Police Constable amagumna pay scale phangan ba haunakre adabo Manipur da lengak asina miyeng sangbidana lakpa sahi ani mapung fare Hiramasigi matangda se minister yauna tongan ba government ka official singda khanganduna Manipur Home Guard singi phangpam thokpa pe pinana ba honaduna lakli adabo laibok thibadi hadak assembly da Home Guard singi pe hengat pangamloi state ki fanmatik sana laiti haina se minister NB na phongdo ki bo wafam madu haninga leitana nungai ta ba fawi haina su nungna bu wafam phongdoraki August ki tareta taba wari paduna haigi base August ki trauma ba hogi manungda Manipur sarkar na Home Guard na taliba demand se fulfill wo helbiu haibin madu fulfill wo idrabadi karamba makalgi agitation strategy amo hongaga aikoi August ki tang kundagi amo hogani haigi bine Bharat sarkar na pigro haiba moina haiba chithi edo Manipur sarkar na amuk piro no Home Guard ki paisa piro reimburse to biro ahen ba paisa da haiba da yarakta ba leirabara 2015 की 4/6 ता इरखी बस चिठी एदुगी मतुंगिना मणिपुर सरकार की होम डिपार्टमेंट ना मिनिस्ट्री दा करी हाईगी बा लेरे मदुई पाखुम करिनो होम गार्ड मयाम दा खंगन बिरो All Manipur Private Schools Welfare Association mihut kambu amana ngasi Manipur gi governor unaduna the Manipur Private School Registration and Regulation Bill suni tara taret ki matang da kumna khananena kari haina association asigi sirolaman hairakli loinena bill asida yauriba recognized tawraba private schools sing amuhana register tawduna recognized tawba gi matang da amuhana kumna yengsingani haina governor na thajaba pirak pada governor bu thakat pas phongdorakli
हौज मतंग स्वाइदा ब्रेक मत लौजगे मणिपुर में मालिंग तोंगान तोंगान ब ई पाव संगलुने लेखोय ब्रेक तक यामना थुन हजरके इंपैक्ट न्यूज पो मिंग ताल लेबियो ब्रेक की मतुंगदा तरान ओक्सरी हौज मखाता पावदा यामना हराउ तयामबग लोनेना मरिरक सुबा थायोंग पाइनएप्पल फेस्टिवल ngasi पांगथोखरे सोशल वर्कर मोंगजम पोये हनमन स्पॉन्सर तौदना पांगथोके फेस्टिवल अदुदा पुन्ना किहोम की स्टॉल कुन हेनबन सर याके प्रोग्रेसिव फार्मर सोसाइटी थायोंग सिंदना पांगथोके फेस्टिवल अदुगा मरि लेना मोंगजम पोये हनमन फोंगदोकिबदा खुल्लसिदा पांगथोलिबा किहोम असि मियामना मसक ताकनना मसुंग हाई असि तुंग कोइना लीव यानबा पामई थीबा ओइना फेस्टिवल असि सही खुदिंग पांगथोपने स्टेट गवर्नमेंट की महिला अथॉरिटीज ने खुल असिदा पांगथोकलिबा किहोम मखल असि पुथोकलिबा किहोम मखल असि मांगनना थमनबा लोइनना खुल असिगी किहोम थाबा लौमी सिंगी सेटमिलोन फगनबा पामई थीबा मतम ओइरि हाइना मोंगजम पोइरे हनमना फोंगदोकी पाइनएप्पल नमरु ओइना थोकपा मफम असिदा अखोई पाइनएप्पल असि अखोईगी सही खुदिंगी योन कुन थम्ब यादबनीना लोटलोम मसिंग थिंगमदब लोटलोम मांग मदुगुंबा खुदोंग थीबा मयाम से सुम थोकमलकपसिदा अखोई पाइनएप्पल फेस्टिवल असे सिल्लकांदा अखोई मखा ताबदी अखोई पाइनएप्पल से मांगदनबैदमक्ता अखोई मसि जूस सेमनबा मेसिन सिंगबा अखोई मफम असिदा थम्मगा अखोई सिttaba पोचिंग अखोई योनबदा वारकपसिंग से अखोई जूस रोमदा ओंथोकांदा अखोई मसि पब्लिक ता थादोकपा अमदि मफम सिदा मांगिबा इनकम जी मसि कन्नबा होनमिनबा हाइबसे मसिदा मरुओइनबा पांदम ओइरकांदा हंतकी मैरक सुबा पाइनएप्पल फेस्टिवल असे अखोई सिंजबनी नाकलबुरमदा तरा सुबस्त लेवल मणिपुर पाइनएप्पल फेस्टिवल सुसामु डिस्ट्रिक्ट के खौसाबोंग सेतले अगस्त सलीबा अगस्त था से कुमाथोइदगी कुंतर फाब पांगथोलगनी मणिपुर पाइनएप्पल फेस्टिवल कमिटी ने सिंदना पांगथोकदोरिबा सिदा मणिपुर किहोम थाकिबा चाही हुमद्रा सुरपगी कोमोनगा मरिनेन पांगथोकदबनी पाइनएप्पल फेस्टिवल सिदा पाइनएप्पल क्वीन पांगथोकपगा लुनना फार्मर अवार्ड सु पीगनी हाइरी मिटोबना बोलेप यारोय असेंबली सीट खरा येलोमी सिंगे सीट रिजर्व ओइना थमननबा कांगलाइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए ना संगसिलाप खोंगजंगबु सबलदुना ngasi टाइम्स स्कूल उसिवा गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी मयेलमी कॉलेज की महिरु सिंगना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की एफीजी साधना मई थाखरे हानगी मिनिस्टर मोरांगथेम ओकेंद्र की मसानुपा अहल सिद्धार्थ मोरांगथेम की थवायौद्र भक्सांग ngase योपुंग तारा ताब मतमदा इम्फाल पुरखरे सिद्धार्थ मोरांगथेम की थवायौद्र भक्सांग अदो इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरब मतुंगदा मागे पोंगना फम लमदम हाइरोकता अरोइबा मथोंग मंगम पांगथोंगना पुकी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांग्रेस की मकोक थोंग लुसिंग सिंह ओइबो बेमदी अतई कांग्रेस की हानगी मिनिस्टर सिंह अमदी एमएलए सिंह अमदी हाइरोकी प्रजा मियामना सिद्धार्थबु ओपलाकी पनबयाई सिद्धार्थ मोरांगथेम दिल्ली की हाउस खास लैबा मथुननी वांगबा दलांदगी तारगा लेखिदबनी महाक मतौ करमना लेखिदबनो हाइबदु हौजिक फावबा सबसाना खमंगमद्रे मरग असिदा कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ना टेलीफोन दा थमोइ सुकना नुंगाइतबा फोंगदोरपका लोनेना मिसी असिगी मतंगदा लंगलांगजिन पुथुंगनाबा होनगनी हाइबगी थाजबसु पिरकले हाइरी अथौब पेबम सीतारंजन लेखिदबगे निंगसिंग थौरमगे मांगोइना नंगसी कैबी अमदी तेरादा लेबा सुनील होम सिंगदा तेंगबांग पीखरे तेंगबांग अदो अथौब असिगी इमुंग मनुंग अमदी एमएसएफ का खुसमनदुना बॉय कोलम साना थंगनबा पोलम सिंग अमदी सेटनबा फिरोल सिंग खुतोल तमकिबनी हौगिब आगस्ट 13 मितै इरोलियक लोइना सिलोल अपनमलुब मिलालगी कांगपोपी पाना अमा पुरम खुलेलदा हांगदोखरे अमसुंग हौगिब आगस्ट 12 फुवाला मसा लोइसंग हांगदोखरे हाइना लुब असगी सिरोलमन हाइरकली लालिब आगस्ट 19 इम्फाल जेम हॉलदा लुब असगी 13 सुबा मपोक कोमन थौरम पांगथोकनी हाइनासु सिलोसिन मखातार फोंगदोरकली साइबर क्राइम एंड यूथ्स अमसुंग वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोन इन मोरे हाइबा हिरमसिदा नोमगी ओइबा खननबगी थौरम मोरे कॉलेज पांगथोखरे खंगमिनबगी थौरम अदु नेशनल सर्विस स्कीम स्पेशल कैम्प 2017 की सरुक ओइना पांगथोखिबने मोरे कॉलेज की साइंस ब्लॉक पांगथोखिबा खंगमिनबगी थौरम अदुदा मोरे पुलिस की एसडीपीओ लॉरेंस के मुनलौना साइबर क्राइम की एंड यूथ्स अमसुंग मोरे हॉस्पिटल की अनिसुबा एमओ इंचार्ज डॉक्टर एस कुमार सिंहाना वेक्टर बोर्न डिजीजेस प्रोन इन मोरे हाइबा हिरमसिदा वांगांखी निसा की मायोक्ता खननबगी थौरम मंगसी एथलेटिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंजमे कोंग रोड के संगलिलदा एसोसिएशन की वुमेन्स विंग खुसमनदुना पांगथोखरी हाइना एसोसिएशन की चेयरमैन खंगलकली
National Food Security Act Makada Tha Nepal ki Phamam Thopa Cheng PB Haina Wangoi Assembly Constituency ki Manung Sanalaiba Iram Sifai Awang Laikai Wat number 9 ki Miamna Wakalakli Hiramasigi Matang nga Sinong Telman Press Club ta Paumis Unabada Women's Development Association Nasigi Auditor Maibam Devalana Hai Kibada Tha Nipan ki Pitok Tan Ladiba Cheng Pitok Pinaba Miam na Seng Yeliba Singda Haijabada Tabi Devadagi Deputy Commissioner da Wakalubada Seng Lauthokri Haina Hairake Adabu Mamang Sege September Tadagi Say July Fauba Seng Ngasi Fauba Pidan Leire Saliba Say Sig Oina Karamba Taginu Haiba Kangandana Mioi Amada Seng Kiji Mari Maridi Ahumlak Pibadi Laikre Masinatan Ngasi Fawada Seng Yen Malaitri Maragasida Seng Yen Baki Tabak Tauriba Singna Taunimata Taudun Laire Nafsagi card Yaudana Seza Mamada card holder ki Maming Isinduna Seng Yen Baki Tabak Sataduna Laire Maramaduna Hiramasiga Marilenaba Seng Nambieng Sangviduna Pangan Ladiba Tha Nepal ki Seng Pangan Buhainasu Taksin Ki Lai Baja Akujibu Nuchibidra, seeing in Burmatam da cat out than a seeing in Bide, Alugamoina Resta, Amachemaga, Moina Soito and Bide, me Manga Mangadi and a sing PB Imungam, in the woman cat Amas Harakomatan Mitare Palapuyawi, Nipan Palapuyawi, Taru Palapuyawi, Sijibu, me Manga Kake Akanga Bipinara Prasinidra, upon hunting you Wangdina. Suguma Marila and Bamayam, the Emilina, Amata Yankton building in Maraxida, seeing Yeliba Magi Selego, Kango, the Chapana in Hydra, seeing Bekani Pung, Piraga, seeing Kiji, the Trama, the Yolhale. Sibu Karamba, Emilino, Kendrazigi Mapima Pau, Bamana, Awala Payings and Bibagi Mohuta, Magi Mini Hydra, Adukatan Chapana, Bajibu, Paja, Kojibu Kamana, Kangale, Hibana. Housing Manipur ki Honoli Bamau Sagi, people Mukarda Orabaso, Faganabaki Pandamda, Sinkurapa Arts and Singlai Park Cine Club Bishnupur na Kusan Maduna Bishnupur Higher Secondary School ki complex sa upami thaba ki campaign ma pang thokre Manipur ki sangnai rabi actress Ton Thoile Sang Themna Singlai Park Cine Club ki member singa scholastic akoibada hai pambi yang khai thaki school asibo hian nung situngsa singma mafuma o hen bagi wakhalonda scholastic ojama sung mahiru singna su usar kaya thaba de yake Hauki August Mapan ki Faying Satarakpa Kule Men Swat Se Ajadi Wiki Manung Sana Ngasi Mahiru Sing Amadi Faying Miamda Notebook Column Pamphlet Sing Amadi C ki Housing Yantoktuna Solid Waste Management ki Matang the Awareness Program Pang Tokre Haying August Tara Manga Fabo Satagadori Batormatuda PhD ki Assistant Engineer CCDO ki Director Masung the Forest Department Executive Engineer Su Sariyaki Site Academy New Delhi na Sinduna Bizawada Nini Subna Satagadoriba Northeast Amasung Southern Writers Mita Manipur ki Aiba Mangana Saryakre Punna Lol Tarahumdo ki Aiba Sing na Saryaki Batarumaduda Manipur ki Aiba Sing Case Kunjo Case Santiwala Amasung Buddhist and Raishnam Singba Aiba Sing na Saryari Mahut Department Sinduna State Asigi District Mapanda Pangtokiva First State Level Swata Award ki Sangdam Nabada Susamu District Natakre District Singasi Lubanan ba Sangdam Nabasi the Imphal West District na ani suba position naduga Thawbal District na ahum suba position takre Makomatang Taraba District ahum asigi DC Sing Haying Pangtokadoriba Independence Day da State Government na mana pidana ikai kunabas utkani hairi Hauzik Sanabagi Pau Indian Sports Sangha Manipur Septa giving Makada State Asigi Indigenous Games Sing Yokan Nabapandamda Tamli Haina Sangha Asigi Manipur Septa gi President Koizam Ram Krishna Fongdorkli Masi Thangmeban Thau Grounda Pangmis Munabamada Koizam Ram Krishna Hai Manipur gi Sandaru Singi Powerhouse ni Manipur si Sandaru Singi Powerhouse ni National Amadi International Thakta Medalist Kaya Ama Puthopangam Kre Thak Asi Yongna Bahonabada State Asigi Association amasung organization singi thaudang aikoina kawba yaroi Indian Sports Sangha Manipur Chapter na said asida ladiba sanari singi oiba association organization amasung BJP Manipur Sports Cell ga apaba mari thamnaba honagani loinana sanaba amadi sanari singi yaifanaba thabak tharum kaya paikanaba pandam thamle Indian Sports Sangha Manipur Chapter na said asigi oiba sagol kangjai mukna yubi lakpina singba indigenous games singbu hena fagatnaba akhanaba
अखंगई एक्सपर्ट सिंगा तानबना अहानब खोंगथांग ओइगनि हाइनसु कोइजम राम कृष्णना फोंदोखे ngasi प्रेस मीट अदुदा इंडियन स्पोर्ट्स संगम मणिपुर सेप्टर की एजुकेटिव मेंबर सिंग अमसुंग ऑफिशियल कयाना सरुयाखे हौखिबा अगस्त की तारीख 18 दा अखोई री एस्टैब्लिश तौदुना इंडिया स्पोर्ट्स संघ की प्रेसिडेंट खनबगी प्रोग्राम अम पांथोखरे मधुकी तुंगोइबदा अखोई की मैनेजमेंट की अमदी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस बेयरसिंग खनबगी प्रोग्राम असे मतम गाइदुना लेरपनी संघजना अखोइना प्रमोट तौगदब जहाउसकी इंडिजिनस गेम सिदा अखोइना यूबी लापी अदगी सगोल कांगजै मुना तौजगे नखोइ अहानबदा खंजरी मोरांगतेम इबोवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट नेसु खोराई माई पाखरे असे यु खेट्रिगाव दलेब आवागी सानबुन सानकिबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट सिगी तरासुब लीग मैच अमदा नेसु खोराइना प्रिया कुंद्राक पंबु यामल लक्ष्यन पांजल मापन अमदा माइथेब पीगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा चतरलीब फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिदा टीम निपान सर यारी हयेंग मैच लेररोय थास के तारा तरुक्ता सानगदबा तरामाथोय सुब लीगता एएसयू वांखै अमसुंग आबा खेट्रिगाव अनिना लंबा तौनरगनी महाराज कुमार गणेश मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट साक इमनाम खनो मसुंग राव लारिमम लेकाय नि माई पाखरे ngasi nungtil खेट्रिगाव द लेब आवागी सानबुन सानकी लीग टूर्नामेंट सिगी यांखै माथोय सुब लीग मैच अदुदा साक इमनाम खनौना एसएससी पोरमपाट पु पांजल निपान अनिदा माइथि पीखे सतरलीब फुटबॉल टूर्नामेंट सिगी यांखै थोय सुब लीग तना राव लारिमम लेकायना निप्सो कैबीब पांजल अहुम सिनोदा माइथि पीबंगमके टूर्नामेंट असिदा राव लारिमम लेकायना मैच तारा सानबदा पॉइंट कुलुमदोय फंगलगा लीग टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइबकिबलुनना एसीएससी पोरमपाट यूएसए खुराई निप्सो कैबी अमसुंग उपसा पुखाव मथंग सहीदा पांगथोकदबा फर्स्ट डिवीजन लीगता सानरगनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा जुलाई 13 की पांगथोकपा हौखिबा लीग टूर्नामेंट असिदा टीम 13 सर यारी हयेंग टूर्नामेंट असिगी मैच लेररोय थास की 13 मखादा लीग मैच अनि सानगनी सब डिविजनल ऑफिस खौबुमना ngasi hauna August kumapan फाव सथगदबा निपान सुबा हाइफाउ जादोना मालांगमै मेमोरियल ट्रॉफी लिस्म तरातरेट गाइडिम जांगी सानबुंगदा फुटबॉल की टीम तरामापन अमसुंग वॉलीबॉल की टीम निपान सर यादुन हौदोक्रे लुसिंगबा हाइफाउ जादनाउ लेखिदबगी मरिलेन पांगथोकपा ट्रॉफी असिग मरवैबा पांडमदे लुसिंगबा हाइफाउ जादोनांगना सांगलब पुंसी की मतम कया कथोक्तुना महाकना पामजरबा मरेबाक मरमदा मणिपुर नुंगसीबगी कथोक्लंबा मंगलाल अदुबो निंगसिंगबो ओइना हौरक्लिबा नहारुसिंगदा जेलेनुंग मसागी ओइबा लाइनिंग लिस्टेड नाट चनबी कयाबु कन्ननबा होनबदा पुंगनिंग थवटपो ओइना पांगथोकपनी कुनिपान सब स्टेट थांगता कंपटीशन ngasilosinkhre ngasi Kumalapa Indoor Stadium da sanakiba competition asida hwel lalong thangta academy yumnam huidromna gold medal taranipan silver medal tarataret amasung bronze medal taret yauna puna medal nifunithoi phanglaga team champion oiba khibulena pahulasi kwa kaithel may koibene gold medal tara humdoi silver medal mapal amasung bronze medal taret yauna puna medal kulumdoi phanglaga rune sapta akre competition asida YDJ na best referee jiribam ki sanaroi athoiba shanana best discipline yumnam huidrong ki sanaroi Y Pinky na nupimasa gi apapa sanaroi amasung kaibi thangta academy gi M Aruna nupamasa gi apapa sanaroi ama oibagi manasing phangkhre Huel lalung thangta association Manipur gi meng makada pangthokeba competition asida Imphal West gi unit tarataret Imphal East gi unit taret Thaubal gi unit tar amasung Bishnupur gi unit manga lakpa nupamasa sandaroi Sanik Kumapan nupimasa sandaroi maftra humdoi punna sandaroi som kunithoi amasung official oina mi nipun marina sab yake ngasi lotion ki ba competition asida died Imphal East ke principal Air Roman HLTA Manipur ke president H Prem Kumar amasung UPF ke president S Ratan Kumar ga loinana thangta masana gi masak naiba miyoi kayana thoromadi sar yake
South Korea की Seoul द पांगथोकदोरिबा यांखै माथोई सुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग अमसुंग फिजिक्स चैंपियनशिप अमसुंग मंगोलिया द पांगथोकदबा मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप द सर यागदोरिबा लाइटवंजम ऋषिकांतना महाकु मसाना असिदा ताकपि तंबिरखि ओजा सिंगी मफमदगे ngasi चैंपियनशिप अनि असिदा माई पाकपु ngamnaba ओइजगे हाइना थौनी जखरे सही अगस्त कुंद की कुंतर फाव पांगथोकदोरिबा यांखै माथोई सुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग अमसुंग फिजिक्स चैंपियनशिप अमदी अक्टोबर अनिदगी माफन फावद पांगथोकदोबा मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अनि असिदा सरु यागदोरिबा पासोई पार्ट 4 द लैबा एल मनोस अमसुंग इंदिरा देवी अनिगी मसानुपा असिना तेरा सापुम नेरक्ता लैबा केबीबी जिम दा बॉडी बिल्डिंग मसाना से सानदुना लाखे स्टेट अमदी नेशनल की थाक द पांगथोपा चैंपियनशिप कयादा सरु याकी बगलुनेना मनामतुम कया फांगलखरबा सानरोय अमसुने लंदम असिदा लैरिबा सानबबु थौई हापिरिबा मियुसेंगना अंगम मतेंग पांगबिबगलुनेना सानरोय असिबु पुनिंग थौगतपियु हाइना माबु ताकपि तंबिरिबु ओजा सिंगी माइकेदगी लंदम असिगी मियांगी मफमदा पुनिंग सिंगसिलकली ऋषिकांत तुंगियाम आशा लेबा भारत की मिसक पड़कदबा सानरोय सिगी मरक्ता तोमतिंगामसिंगदा अमनी हाइना आइना लौजै लोइनाना आइगे माइकेदगी उदी मणिपुर इमागी मिसक पुरनुगदंता माबु आइगे माइकेदगी असेंगबा भारत की मिसक पड़कु ओइसनु साउथ कोरिया सियोल द आइगे माथु शुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स स्पोर्ट सरु यादना नमदगी मामाय पड़कनुगदंता सेंजब सात्रना यावपसिदा याम थवाय नुवाय अदु लेलेना आइने तसैना यमदम नुसिजबा सानरसु नुसिजबा मोय तारदी नुसिजबा सात्रा असिदा माय पालपदा शोना मतेंग पांगबिसनु हौजे अरोबदा मोरब पामन पिजरे ब्रिटिश की मकोत की मणिपुर निंखा तम फंकिबा इंकुम दालिसिंग मसा पनिपुतर की अगस्त अरा मरी बुनिंग सिंगदुना मणिपुर निंखा तमखिब की निमित सिविल सोसाइटी सिनसिना पांगथोखरे मणिपुर की तोंगान तोंगाम लालुफ्तरो की मियोय कंपनी पान से खुलाई थादोक्तना सरकार संजरखरे ngarang kawan naurem lekai lari mi manak ta thokiba bom pakai ki ba thaudu adur sena bani haiba mioi ahum imphal west police na phakat ngamkre amasung supreme court na lep ki ba pay scale manipur government na biga da bani haina home guard sing na samsilak ki ba sarahin ni khongjang ngasi su makha ta na samsile